Pemirsa pengerau libur Nataru ketar kayang sidening capang pengerau wisatawan ke Bali. Kahanan inucap taler sidenang yang kahanan macet. Ring sajoning nampenin macet mangde pemarkinnya ni antar Kapolda Bali Irjen Polisi Ida Bagus Kadi Putra Narendra Mausang paketan dani sampun mapi dabdab ring penumpukan penumpang utamanya nih ring pelabuhan tur meprakanti sarang paiketan saking ASDP miwah pemerintah daerah ngenenin indik kemacetan Polda Bali sampun yang pemetaan selanturnya nih pacang kemargiang rekayasa lalu lintas pet prade kepanggih kemacetan genah-genah macet sana kekantenang ageng inggih punike ring genah destinasi wisata Pantai Kuta miwah Kuta Utara sekadi ring Peti Tenget Atlas Beach Club Pantai Brawe miwah Uluwatu. Lianan punika Karop Polda Bali Kombes Polisi Sulistiono Mausang ring sajroning pengamanan Natal ring gereja besar Kemargiang pola pengamanan ring 1, ring 2 miwah ring 3. Kasiaga yang taler personel antuk nerep tiang pemargi Nataru kantor siut lo ngatak pitung dase 3 diri saking Polri miwah instansi sane mapaiketan kantor siu 904 diri. Ngenenin indik permohonan izin perayaan tahun baru manut Kombes Sulistiono wau Garuda Wisnu Kencana GWK miwah wewidangan kute sanes sampun ngajuang. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.